Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Karmalim bringing to the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Ummat Village Block 2 proves to be a part of Meghalaya. New Dawn Meghalaya meets with SDO Nongpo on power outage. Under a week, DC will investigate JNP Nyangwari. And Meghalaya launches nursing opportunities abroad. And now the news in detail. Today, the residents of Ummat Village in Block 2 have asserted their affiliation with Meghalaya during a meeting with the Deputy Chief Executive Member of the KHADC, BAPNC. Led by the Confederation of Riboy people, the villagers conveyed their desire to be recognized as part of Meghalaya amid ongoing negotiations between Meghalaya and Assam. Zeropina Mersing, a resident of the village, stated that they are pure Khasis and presented historical documents dating back to 1851, proving that Ummat village has been under the jurisdiction of the Jawai subdivision, United Khasi and Jaintia Hills, which is currently part of Meghalaya. The meeting aimed to ensure that the district council takes into consideration the needs of Ummat village while addressing the territorial negotiations between the two states. The villagers have strongly expressed their desire to remain an integral part of Meghalaya, emphasizing their historical ties and heritage as Khasis. Of Riboy people, Iwan Matagasni, Hang Apo, District Council, Banwan Mania Kendu, Ya Iba PNCM, Habede, but Kadeka Block 2, Tingidon Hang bagi Try Jaka, Nagaliang Gidi Try Jaka, Satu Isa Block 2, Kila Pentip Sengi Kaseng, Ba Nadu, Kapor, Badanglong MDC, Iba Jim Seliang Kila Summit ya kita ikut Gisla. Sana support District Council. Banyo ya kejing itu lengbaga District Council. Henry kabasusi pat nagaliang juga sengilap ba hadu menta ke District Council kamle ya kita ikut jaka sana support Block 2. Dan kita kadau menta kasi Iwan Sasisin berpen mau ya ke District Council. Harengkat ikut Gisla jong kita ginong senong sana Block 2. Kita hadu lai sam towing. Kita ginong senong ki bakwa ikut pata. Ban itu lembaga District Council Henry hadu mentara District Council ka KMIA ka jing pentip segi dengan senong kisah aku untung mentala nriu nyau senam ka ba kila banyo ne kila bonomyo ini kata kakot kimyo e jing sai den kadau ngiwan ban keli support District Council ba mentara singi lai kendu ye ba PNCM iong ba haga jing sia gini ikot lade ban ana du mensua Henry hadu menta iong bakala palat nomor ba kaladon gajinya penbaik pun. Dengan ni kawan rak ya gajinya ya kita ki paradok persnam jungi ki basa satu Block 2. Ba balai ke District Council kam sim khia nadu kita ki por. Ngingi penram ya ke District Council. Ka District Council ka dai ka bapai namda ka khandeu ka syap. Mentala poi ka por ka bani penbaik uput usam. Kikot kisla kimpenle na menta gidai ginong kong Block 2. Dan akala ka senghi ngi penram ya ka District Council lagi sia ka District Council ka dai menpai uput usam. Nadu mensua mentagi ong ba kala yang ba ngine simi ki kikot kisla andai suai tang bangin bat rekod namar kala don ke jing ya penbaik ya put usam te lada kate ke jaka Block 2 kan lei sopo asam hato mano ban bak khli kane kade ka bangi kwa ban keren saga District Council namar bakam syamla simkhia ha ka ban pai e kikot kisla bat sagawai mentakasi kami ke jing keren ka bahang ne apa District Council kitip ya kata ka umlet ka badan hapo malasnai Henry katkum ke jinga thu kini kita senong bagata ka umlet original katkum bikot kisla nadu usnem ka khandai sampuai kadai sate jopo umat de hangne ka pausai baga District Council ka khlemlai chaspot banlai pai benya ya kata ka umlet ki penban ne kata ka umlet ka bron hapo malosna ki ai dau penban ba ki briu jungi hi kila penmi ya kata ka umlet ka bron hapo malosna Henry ka original kata ka umlet ka don sate jopo umat na umat nu kana jingai Tegi kerpat yang District Council ba kamdai tengah Block 2 hendai kadai benpet baro kari kasi jantia nama ka District Council li kadai ka bapet nama ta ka khendau ka syap khnang ba ka jaka jungi kanne kansa kata kadai ka jingkwa nagelang jungi ka seng ngri kot gisla ki baundra kadai betanggi te area jong ka ummat kumba arsnong lai snong gidon tikiwai kiwai te ni khmyo ka jingtip nagelang ka seng tarai kidai betang na te na po ummat Confederation of Riboy people mentagasngi Iwan ya kendo ya Deputy CM ba pensingan lengkap berkitrai jaka lengkap berkikot kisla ki babyang kini kikot original ngila orang ne kini gidena du kisnam seja kandai span ruksau nangta ki don la ki jong mo ikot kisla ne ngila sumet ili ai hangte apa isal pensingan ban pensisya ba kita ki
bagi kot ke blok tu dari ke bahap apa ke rai nong tung bagi ke jaka apa rai nong tung kadai ke pentikna bat pensisa ba kadai siapa Meghalaya terangkat bagi kot kisla ke ba ngilai ekran ngilai diskus ngilai surak ban ngilai kopi ru satai terangkat kini ki trai jaka terangkat orang ba snong ngilawan ban wanra ban yatai ban ekran sibun ke jing ekran ging la ekran na kabenta ka tega rai nong tung ke blok tu kabangi kwa ban yang nut sisa tum kaseng rengkat ditrai jaka kibre na kate kathan bang ngira angnut sa bakan poi kite jing pembej pot jong sokar rengkat kini kot slang ila ai ban pen sisa bakti jaka kite ban hap ko Meghalaya te ke don ke jing bakalang tu mo namar ba kidan artli ki umlat kawe ke umlat kidan apo maulus nai bat kita ke umlat yang maulus nai kala lese kadai ke baki syukhat itu gibreu na maulus nai na tharang na khandoso kadai ke umlat ke baki kinahi ke baki syahi ke umlat kadai nang tai na po umat kata ke bapau ke map mau ke pau ke map kadai ke umlat patel ada filek yang po maulus nai ke paiba ke nang kadai gini ke umlat telah ada filek nang tai na umat ke paiba ke nang bakane ke hajan ga bordar kata ke umlat kadai ke baki paiba nang tay ki pensisa bakte ki umlat kedai nadu nang tay kedai sipo Meghalaya tetang kita ngaso bon pensai halor bede bagajingan kindo jungi ya i UTC ya halor bagajingan kindo jungi i menta tay la simkhya badiong ba pi hab ban kidon sibun ki jingi kra ngamla ban batailot angne kidon ki hangtai kidon ki jai bendreu na pali kidon ki wei jai bendreu ki bosong tigiladon sibun ki jingi kran bila batai yangi la idea yangi bangin terkam berkat bal kita Nepali kenang ma kita gibre nang teru kinyo sibun ki jing yakran bal jing stu jumut ban ngi minalam sang balang berkat bat kirang ba snong banyah ban yakran ban yatai bat kita gibre usong tai diong ke jing mu jonga ban wan yalam kine kalong ba ngapen sisa namar kine kidan ki kot kislana du por mensua terlengkat kini ki lengba jong kini ki kot ni pen sisa ba ketika umat ke bahal pokarai nang tung bagi dan ru ki NOC ki belai ni sim terangkat kini kot kislang awan yalam knang kini ban pensisa ba ketika umat kare ban hap spor Meghalaya kata kare thong junga namar ngikum ka sangru ngi kwa ba ketika umat bagi pai khasi ki besong hangte terangkat berang ba snong ba ngi kwa bandan spor Meghalaya Sepang kani kajing punya pote nga kajing sengau jengi ki ngam som situ telah rolong ke balak ki kalau ko babahakin banyin long kapok ni kani ya namar ngi hani ka ti lada ngidu no ya ki ba khanjat kum sai te ha kajing sengau jenga marwe hi ngam tip tegal yang koi ba mo te kajing sengau jenga te ngam kam ni le kan ban hi akhir ya ba dak ko so ni kamu tanggap pinyo ba Indo itu kita ambil kota. Don nais pa tam nadam bakala. Don ikut dipanggil lawan peni mentagasi hang ni apa jong office jong isar te nyiwan kenang nomor ba ngitip ni ba ini basong apa umat ni dei kita kasi di papaka ni don rukini ikut kislaki badanduk kapor jong sob division 2 ke bampadan kami Meghalaya Nisa kacing sensar kayak kacing dogo siap po kacing tuit dikwi jok kasot bisa jual. Te namar kata ngi mentang iwan banten sisa namar ngiyo kiskin kini kita ibarat ngiyo mungkin dia na po Meghalaya. Andre ya kacing do. Ni klem yo te na kata kadao ada klem ka kendo ngindom kanung rim. Ban yem kidat haki di jaka. Te kumtang iwan sakman. Hangni ban yo jitip sepan kata. NDM, the New Dawn Meghalaya Riphoi District Unit, led by President Aldrich J. Maulong and General Secretary Favourable Silyang, held a meeting with the SDO of MEPTCL Nongpo on July 31st to address the frequent power outages plaguing the region. The discussion focused on the damaged electricity poles in different areas and sought clarification on the causes behind the power disruptions in Nongpo. Following the meeting, Aldrich addressed the media and revealed that the recurrent power outages in the area were a result of the electricity supply having to pass through various stations including Umiam, Umsning, Zero Point and Jintru before reaching Nongpo. Any issues or disturbances in these intermediary stations were found to have a direct impact on the electricity supply in Nongpo, leading to the frequent power outages in the region. Nakaliang kajongi ka New Dawn Meghalaya Riphoi District Unit
hapo kajing alam jonga kom presiden bat ringkat kini ki nongket kam idan lang i assistant general secretary nata i finance secretary bat kini ki member ki jongi te menta kasni kajing wan jongi ha kani ka office jong kani ka MEPDCL hani hapo nongpo division kalong bangin wan banyak keren halor arteli kimat kata ka baningkong kade bet kamat kaba kat kiladon kat tu kat ni teli ki post light ki post elektrik ki balalong senjor te kabaar pat kamat kadai ba ngiwan banyak keren halor kata ka jinglip lat kha khamtam ha kani ka area nongpo ka area mau sentai ka area marngar ka area umden bat kiwe ki jaga te nakaliang ka jongi ngilayo banyak keren bat i SDO i ba mani badan buram te kawai kalong kajing sultanat kaba ngila banyo ya ka clarification kaba kababun kaba ilaay mai namar kom mangihi nakaliang jongi rung itre nakapuar syakapuar bad upat ba tang bangim ju day pat kaseng kaba ngikwa bangin kedau keti namar ngi day kita giseng bahalang kibawan nakaketi kadiang bad ngiwat ya kadaw ngiwat ya kajing sisa namar ba bangin wan ban syu kedau keti kalong kabasuk henry ladang ngilawat ya kadaw bad ngilayo sngo menta ya ka clarification kaba ai mai kalong sngo tanat bad ngiyo bun kata ka clarification ka bangi sngo ya hap te ha ka biade bat kini ki post elektrik ki balalong senjor ki bangila pha ru dekat dor syai kadang dei tangka phase 1 wala ada kitu ka city ka banding kong ka dei tangka phase 1 kitu kidor te ngin sapha susu bat kat phase 2 ka phase 3 ru kat bangirang yo susu kitu ki post light ki balalong senjor te ha ka biade bat i SDO ila ong yangi i ong ba ki klampoi kini ki pol napo headquarter kata kadai kawai kajing te kawai kajing ru baki klampa material na syathe ban replace yakini ki post elektrik te kata kadai ka first statement ka jong i ban i ong ru halor kata kajing start ka jong i ila shu join da kini ki post ki belah sarang ila shu join ban replace pat ha kitu ki we ki post ki bamlong shu kata kadai ka second statement ka jong i bat ka balai i ong ba ka kiduna palat kini ki manpower ki ban yarap ye ban lek ban le ya ka kam ka badan kam te kata ka de ka balai te kita ki lai teli ki statement ki ba ai ma i kalong ba dei na benta kita ki post elektrik ki bala jan khalem te ha ka pe dei bat kane ka jinglep lat kha na kaliak jong ESD ha ka be dei ba kane ka jinglep lat kha na kaliang jong ESDO ila ong ru ba kane kalan nong po hi ka de kalan ka bala rem ba bat kani kanong po kadi kalas kaban poi kalan namar kapoi lingba na di natin na po head kapoi haumsning hani hapo 0 point and hani hapo jentru bat kasapoy hanong po telada ka ja kanu kajing ja hakini githan ki bahadon hani hapo ribhoy jongi kum haumsning ha jentru lane hapo 0 point ngi hani hanong po ngila du lupaya kalai kata kadi ka first statement ka bai ai ba long ngila don kam hania hanong po bangin yo dak kawai pat ngila ban yo ya kata ka alternate power supply ru nani na po bernihan te ya kata ru nakaliang jong ka department ka jong i idang yale hi ban la ban yo ya kata bat halor ka jing ya keren lang bat kini ki bahe te kani ka bat so kawai ru ka lanru kala along ka bajengai syapa palat lada fikhen mo kala de hadu san pateng iman nadu na headquarter kanwan ha umsning ha 0 point te bat hani hapo jentru and then ka poi hanok po te ka balai ka statement ka bai ai ka long ba ikwa ban ya trilang bat ki pat ba namar ngimla ban khnyum ngimla ban ong ei namar ba kawai ka long ba ngingen chu khnyum na yeng shi pho baje khadoi baje ngila thia Henry menmet kamdan laj lada kemen step kala awan laj namar balai namar kini ki nong tre hani hapo MEPDCL ru ki tre ki long active bat siteng miet i ong yangi ba kidang hab ban lek tre bat bakin penpiang ya kalaj bakin yo ki pat ba namar ba kajing pom dieng pathar jong ki pat ba ru kala ban wanra ya kata kajing lep laj namar umdan ubri ubala ban tre klem da pawakan ki hab ban pawakot shwai kalaj kin sala ban tre namar menta udiang ublahe u ki pom pathar lane ki siet dala ngat hakalan pat ki e la ka e kimnot shu ban kata ki pat ba telada udukot utu sainar suki udukot utu sainar ushot utu sainar kajing e kanwani kajing lep laj ki hab ban mare syaklau sebetap ki hab ban mare siteng miet ro
te bat sok away ru ikerpat ikipaj baru bangan yatre lang hakapor badang red kiding kisiat bakin kin pom lupa shwa ban ya tingkhu bat u sainat elektrik kata kadai ka jingkerpat jong SDO ru te lada la ban tre kumta ngatharai kan shibenta kan wan kata ka jing penyo laj mo kan laj ban lep kha kha than ka laj kan long aktif bah te hakabede ka conclusion ka ba AI ma I hakabede bat katu ka accident occur jong itu iba nya ai katu ka thuk hakani ka than dan te nakaliang jong ing labu ka jing kli ka ka papelong kum tu ma te nakaliang jong iru iong yang iong ba ya katu hi namar imla ban ong namar bakade bet ka kam ka ba ngimla ban garanti 100% lanu undukut wire elektrik ban hakanu ka por undukut te nakaliang jong iru ilaong ba katu ka debit tang ka accident aka ka bangimla ban ong namar makiru kidai tang kibreu te ya kata te kimla ban tip hakanu ka por ula ban dukut bat hakanu ka por undukut ru imla ban tip te nakaliang jong iru ai kata ka jingket bok yang iru ba kani ka kam hi ngihap ban lej ra pat so sha ka headquarter na benta kini ki materials namar hani kimla ban le ai namar ka khlempoi materials na thina po headquarter. In response to the recent inspection by the leaders of the FKJGP, which uncovered the deplorable state of hostels at JNV Nyangwari, the Deputy Commissioner of Freeboy District has taken to action. Acknowledging the difficulties faced by students living in the school hostel, the Office of the Deputy Commissioner has vowed to address the issue promptly. According to the received news, an inspection will be conducted by government officials under the week. Teams from the PHE, Public Health Engineering and Food and Safety Departments will access the condition of the hostel kitchen. District authorities have assured that they will work to improve the living conditions of the students in the school. Ngina kaliang keseng adin bagi lawan jurip ketika armudir tarik ya ke skul JNV yang beri tim tasi layo ban pak ru ke jingtho sa Deputy Commissioner badiru chairman jo ketika skul ba ulakular yangi hapo stio ban ule jindon kam ban penbiang swa ya kita jintuna ibala la face lagi kena skul mo te yang mentah ong ba unsasim initiative bede bukan ya unsasim jigi klik usali kendu usali surprise visit yang ketika skul but uang bu unsur paru ya kita ki food inspector but nak liang ke PHE department ban pej ya ka abai dia kumbam di ketika skul dia udisi ulai ke assurance uang ba unsale ide ki khawat lajong ba baru kita jinun kam di kena skul ansap penbiangsan kita ki jingkular jong disi hadin bing lai kendo uang ba kade hi ke jing jing kena skul am tak future jing kena skul unsale idal de ban express visit ya ketika skul. In a promising development for young nurses in Meghalaya, the government is set to provide a golden opportunity for them to work in Germany and Japan. The state's Health Minister, Dr. Ambreen Lyngdoh, shared this news, stating that the government will open doors for girls and boys who have completed their nursing studies. On the upcoming Friday, an overseas nursing fair will be conducted at the State Convention Centre, where 1,000 unemployed nurses will be given extensive training and guidance by experienced teachers and expert instructors. This training will equip them with all the necessary information and knowledge required to pursue nursing careers abroad. The initiative is expected to create new avenues for aspiring nurses, providing them with valuable international exposure and enriching experiences in the healthcare industry. It is a significant step towards empowering the nursing community in Meghalaya and enhancing global healthcare collaboration. Shimya kata kabenta lemba jong piki lat pathai kubor bangin don ya ko job fair lane kajing ya kendo jong baro kinos ki bamdon kam don jam lane ki basngo ba kila banyo ka kamai ka bakam he dakabakilik tray shaki jaka shabari ti kandon ka job fair ha ka Southrik ka biji ha convention center nakaliang ka jongi naka health department but nakaliang jong honorable labor minister ngin Tracy Tom ban peg ba kaniga job fair kalong kababahan na kamta ginong song tingi yawer ni khot snobha ya baro kinos kiba song halaki yeng klem kam klem jam ban wan ngila dep khot lupa ya ka application na kabenta kaniga job fair lemba ka internet but
ki register bat ngi ki poi Rusia jartam tita kamut ba ka don kata ka jingtrang ban yo kam yo jam tinggi kermen ba lemba kani ke lat ke bakin ai na ka skill development ke badai jong ke labor department ngin la ban yarap ya kinong sosno bakin yo ya ka kamai ka kaji ke ba kam scam bat kin pendon kam ya kata ka skill ke bakila let ban pule na du license shaneng lada kadai ke BSc nursing du license lada degi GNM ki ANM ki ba long term programs tinggi yo iru ba lesi haka nursing program ru hadin bangala let mangana ko wai ke jaka ban let ya ke review ngin pet lada don kam ban pet ya ke curriculum jong kinos namar kinos usually ki shulet ki pule be tik tang ya ke nursing te menta ha ke ni ke global market ke bang yo i ne ke jingple jong ka yau ka hat shaka perthai bro ko wai kapan i bale sing i de bendon compulsory language coaching ru tengkan tang manik tresha South India ru lada film nang ya ke local dialect ka bahaya pi namar ka Tamil lane ka Kannada lane ka Malayali ka long compulsory lada pikwa manik Polish pikwa literature ke jaka tingim keren tang ya ki nursing ya ki language skill jung ki nos shabari even inside the country tingi don kampan pet ye gini ki changes ki bangi don kam ban wan lam lada pikwa ban ai kam ai jam lani ban play ya kala kalenti ya ki breu ki basong ha ka jela jungi ki balade training kum ka nursing tingin ya sngap ya i labor minister dengin ya pet ke ai ko ba isngo kani cafe kan kani cafe kan le iba kumlakan di Minister Gudun Grom Juni juga di department la pensai fikum tu jendrai nakalian ke Juni tunggu labor department ke Juni dan bentalong akan cafe lomba ke labor department hi ke department hi ke bani pet ke mentaka aikam aja ke di kita ki tikni cafe muklai snoni minister mentan kalau kowe cafe ke ba kan ke Juni la plinti nak kita kita kinas di bapa mungkin di Trisabah te nakaliang ka Juni kung ka pan mo do nakalibat pan mo ni kung government kung ang ipi kibabon ba di unemployed youth sunta kanika jela ka Juni te kada kambam Juni kung ka government ya ka bani persan ni wala di babunun ai jam iki te hon mo taksni ka de bat ka nursing habai de bat nursing tendai kumbang ipi nidang wat kila dimati nidang explore kiwi option ya ka bang pesi bede bat kiwi kita la bende kembala place ne la bende ke transport de kan dia kono bertalu te kini nak department ini ya kesangkat bala te kirman bakane ka job fair ka ban selong south rik kan long ke ba kan long ke jing job ya mentah ka sela juni ko Kinjat ki kendon na ki bentuk yang sarkar bakala banda ye kini ki semua kam jam ki bla deplai ya ka help muk apa sih em te katakan haba man ke district lajan man ke district te kedon ke nursing school of nursing chado shabak mara chathi shawes kathi ka riboy ti manusnem na kumno ke department kumbang tip mga kadon kumba arspatam ki seats across 160 across in all only in government that is in private also we have more she's pa reportedly ki seats panleg ya kana sin tin rei ki kam kinumla ban don hadu kata tingi na kaliang ka jungi tingi simkya ikan di namar phila train te ye ki citizens phila train te ginong sosno ti habatang ginos ki bayo training ki ba pass out na kita ki schools of nursing jong ka sarkar ki poi sis pa andro po ken saya ka Rapsbon ken saya ko Woodland ken saya gitu ki balik ko hati ki balik Bangalore ki ba shimi ki Bangalore ba per niu iba ka investment la ne ka jing pulut jong ki mi ki pa ban pha no seng ye ki khon ru ko long ka ba he ba but bon na preng gini la kumno up to 60% ki shim meg da ka Bangalore ti kumno ngin shoes ngap la dala
ngidon kam ban yarap ikini ki kun ki jungi ban yo iki kam ki jam ki bobiang te balai ka sarkar ka kwale karpang namar ba ladangi ka sarkar ngi wan ban ba khle lem ken bat kita ki companies ki bope lada pimpen ba khle manuhi ban not ban lek tinggi dei ka sarkar bat ngin sai nia kata ka jing ya soi jong ki kot kisla ban kini ki company ban pek ba kabanding kong bakren I labor minister hato ka don ne em ka safety yaki bandai chata long ne em yaki bandai chata bat kinyo kata ka security ka baki don kam ti kataru ka di ka way ka bangin ya soy bat kini ki companies tinre ka jing pulut jong ka sarkar ka bandai 10,000 shikli I training hap don pat ka undertaking ken namar yo ki tang dep kata ka training ki lalet saban tang apreng rubnai gi ong lei paino siye kataru ngimla man sya namar ba ka investment ka bangi ai ka dei ka bala bun nolor kata kanum dab hire san po hajar sikli kumbang ya keren mga bat kitu ki companies ki bay kendu ya nga kan poi hi kumba si lailak ai tang ka training course tang ka training course ka bomot ba nakaliang ka sarkar kalaya surety san po hajar la ai the remaining amount pede kini ki company kin sa deduct na ka salary jong kini kinas ken. Muna kena 3 lakh per head. Per head. Tikin sa deduct monthly. Kumbaya kren mangi bagi companies kan simpor between saubnai hadu undo bana. Namar ka language skill nang tahap eye exposure ya ka culture jong ki abdon ki bawan bang betha baha namar UAE, Japan, ide ki bam dalong liberal tham kita kiri. Reking kapet pade ka Australia, what was the other country? Germany, Singapore. Belong a little more. Singapore, very liberal. They don't come ban expose kini ki trainees ro well ahead. Germany also language is important. Language is important. Anywhere you go. Except for Australia, Singapore, English is a conversant language, but otherwise, fine. In a recent development, the Khasi Students' Union has filed an FIR against the Legal Rights Observatory LRO. The complaint was lodged with the Superintendent of Police East Khasi Hills District following accusations made by the LRO claiming that KSU was involved in the Mahadev Khola incident. On July 31st, the Lumdingri police station summoned members of the KSU to record their statements regarding the FIR. After the meeting with the police, KSU leaders emphasized the seriousness of the matter and urged the police department to conduct a thorough investigation. The police stated that LRO might be a group operating from either outside or inside the state. They suspect the involvement of members from the state itself given their knowledge of the existence of KSU and other groups. As a result, KSU has requested the police to summon individuals associated with LRO for further investigation. The situation remains tense as both parties await the outcome of the police inquiry into the matter. Further updates will be provided as the investigation progresses. Kan suatu bagian kias kila register kias, but kumba pitip mau, but ni dia bro iwalja dia hadian bakawai nak kenhun la tweet kabar latip ka LRO ka tweet ka Twitter ka keno ya ka seng hi bakawai bakad benta bakawai ke dingi show jadi ate po Mahadev Khola ka long ka ka ba seng hi but kamlan jintip gini kum gini bro bicara sport ni ibu kum kali kenhun lalu nak sport Islam dulu lagi no hari mau bedeng gini ki paper dengan ngajak beliau ini ke jumlah nak sport ban pasang ban kentok ban ora yang kata yang seng bertuju ini dui bat kenhun niam bala kristan hanya pok jala ditongi bagi diri dan mentala ditongi yang ini kita jadi mentala ski bang ipet kalau kapten mai gini jengja nilai ba kali jengja wat kali untuk SP mula clarify kunjuk buat CM mula clarify ba kali satu ke jenis show edan aktif pok Mahadev Khola kamdei bai don mentala kanunu kenhun ani nak kanunu ka kenhun seng balang ni kanunu kenhun niam ni kani ke jengle jo kani ke LRO wara ke mensau du kan ta nama kalau wara ke ti ndai baka bangi tak mangi pebak basong basa ni rei po bro koi kari kalau wara ya kata ka jing soi pet beliau kalau berbo cuma
ya ngi ki tairi sai muluk tam ki bre ki malabang yo balkan ki yo balkan tho ni lalai bukan te kum kaseng ni hak Islam di pol beladap pol bangin jul ki ki lang ni ong ki si lang ni ong hatu pol ki ki tamator idon ki tho ki bajumi aki laki ki Facebook page tadi ki wei ni ki kun sama ju ki tho to bat to sama ki baju tho ki tho bali kini ki bulsin bisa sakot saktan si sport Seng hakaba lafal ke bayar na kaliang juga police department bila khot ban simega statement by day ko mata halor ke jing file FIR jingi bat na kaliang kai kaba na kaliang jingi nila banle nila lapha ya lai ke statement kata statement kolong ba ka police department kadai banle kene ke kamtam jing pensiet niam pensiet isi jai benriu jong ke LRO namar baleng ba jong kene ki post ka ba ke LRO ka bu po Twitter isafriang sekui pat ki rensan jong ka social media kata kedai ka ba nila kentu ka ba ki kulit sim statement ka banyak Kunci text statement ke bawah ke jong ka muak kamdei tangkap department bila tip bat miyo ru ke jing tip ka ba hakaba kidon na kino yalam na kiwei pat kila ni kenhun niam ni kenhun jai benriu kiba don hapo jo kene LRO kila ban operate de kene ke LRO na bar bat kidon ru hang ne hapo ka jela ke jungi Nama apa kata iga tentang apa cyber crime lo Kebutuhan lo bidang di sini apa gini kulit cyber crime gila detect tapi gini beliau juga pensapriang ni kan speech mengenai bagi dalam gila kai kubur mengenai bala persang ban dalam bakla ada kena cinca kerja to kajing to kit kadai kajung kulit bat kai ka ba na kaliang kajungi kalong ba ala kaan kalong kumju ya kiba comment bat kiba tho hakiran san social media hakipor bai ki jai menriu haba syakot syatan bat ki ha bai statement hakmat jung hakmat apo office SP kadai melong kumju kaan ya kui pat ki jai menriu kiba tho persyak jai menriu kajungi investigation di kamtam ke jingja kabala kabala ja ba pelong ya kaseng makana IFAR ila IFAR halor ba kimi ki jingken tho ya kaseng bat kunju ya ki kinoyalam jong ki balang per tingai ke men kelong ba kamtam hakaba kenwandur ke jingja apo madep kala bat ya kaseng Dekata cik pensai jingi nilai cik pensai cak men mereka lihat jingi ngimdan bagi pensai ru ba kaseng hi ka khamdan bentai ram khamtam mete jingja bat kulit kidai ban tokit hamploi ban ngi kepat ru ki namar ga jingja mar sinja kono jingja ka LRO tangah pedeng ki kentar kila pos ya ki belum persai jai baru jingi kata ketika ba nilai statement apa kila spanning So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.